maalmaha ka mudan waa maalintuu meherkoodu dhacay labada ismulkiyey waa mudan ayaan maalmaha ka mudan waa maalintuu laba isu maqnaa midowgoodu yimi waa mahadale maantaba jacayl kiinii murbaxay loo wada mushcaraan waa markiniye muxibada cishqiga ku maqnaada oo midigta isqabsada maslaxiya maryama malabaysto oo marxabiya kalgacal marra waaxid waa naga mudan tihiin maslaxiya maryama malabaysto oo marxabiya kalgacal marra waaxid waa naga mudan tihiin maslaxiya maryama malabaysto oo marxabiya kalgacal marra waaxid waa naga mudan tihiin maslaxiya maryama malabaysto oo marxabiya kalgacal marra waaxid waa naga mudan tihiin waa markiniye muxibada cishqiga ku maqnaada oo midigta isqabsada waa markiniye muxibada cishqiga ku maqnaada oo midigta isqabsada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا إلهي بقى محضلة برلباتك لما كسوا حفلة حفلة مهركا عبد القادر يسينب لما نوى مهدسين قارهان صفقة معصلنا يسوى الجيوي أربع محضلة لنا انتها مركا للعفو safkiina waxaan martuubanahay u doonaynaa inanta la yidhaha Zaynab Maxamed Cabdilaahi oo aan u doonayno Cabdilqaadir Cabdilaahi aw cali inaan nasiisaan daxan galbeedka wala israaciyaaba la yidhaha noonu musa alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Zaynab Maxamed Cabdilaahi oo nusinayno Cabdilqaadir Cabdilaahi aw cali oo ay disinay السلام عليكم dalkaas waa 10 milyan waxa uu soo jeedaa dalkaas waa dollar inta noo wadayga inshallah markii noo إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعن كوكو سيد محمد عبد الله قدرت هاي عبد القادر عبد الله عبد يذكر من وسطية الكرام وذهب الحيكو بالله وعثنا خاتيض ومحيس هذا محمد أو علي يا عبدي أسلم وراس هذا رجوك سينب حقو أقبري سيدة كان كلام الذهب سواء هذا بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما الخير وإن تعيننا الله أكبر أولاد شعان الله كويس أسئلة بفر على الله بفر وعطاء الله كذب نورا يكسب كل قوة سعوداء الله كذب أولا حكتب كل شيء الله كذب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك السلام عليكم
The day has arrived. You waited and prayed for that day which would change your life. Your love's found a way on this beautiful day. It's the best day of your life. Inshallah, a day to celebrate, a special day with blessings all around. Let's raise our hands and pray to Allah. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ameen. We pray that you both grow in each other's love and do everything for the sake of Allah. Oh, love is a place where we can reside with happiness all our life. Inshallah, a day to celebrate, a special day with blessings all around. Let's raise our hands and pray to Allah. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ameen. Today two hearts have become one. Subhanallah, your love's begun. Zawajun mubarakun, nikahun mubarak. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ameen. It's the best day of your life. Inshallah, a day to celebrate, a special day with blessings all around. Let's raise our hands. Jama'a bainakuma fi khair. Ameen. It's the best day of your life. Inshallah, a day to celebrate, a special day with blessings all around. Let's raise our hands. Rob, your lunch is over. Oh, sorry, man. Today two hearts have become one. Subhanallah, your love's begun. Zawajun mubarakun, nikahun mubarak. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma